Market hari ni, jangan cepat sangat tarik nafas lega. Sebab headline utama bukan war cancel. No, headline sebenar ialah attack delayed. Tapi risk masih hidup. Trump tangguh serangan ke atas Iran. Tapi at the same time, dia bagi signal yang US masih boleh strike semula kalau deal gagal. So ini bukan peace story. Ini deadline story. Dan bila market dengar word macam deadline, strike, Iran, oil supply, terus satu benda jadi sensitif. Oil. Kalau negotiation nampak cantik, WTI boleh turun dulu. Market akan kata, okay, risk premium cooling. Tapi kalau talks gagal atau ada headline baru pasal military movement, oil boleh spike balik dengan cepat. Sebab itu, level pertama hari ini kita watch. WTI $104. Kalau WTI break and hold atas 104, itu signal market mula price in geopolitik risk semula. Setup dia simple. Entry bila break and hold atas 104, stop sekitar 101.80. Target 107, kemudian 110. Gold pula masih headline sensitif. Kalau fear naik, gold boleh dapat support. Tapi kalau dolar dan yield terus kuat, gold boleh struggle. So untuk blok pertama hari ini, message dia clear. Jangan terlalu lega. Risk belum habis. Oil masih pegang remote control untuk market sentiment. Sekarang kita masuk event kedua. Ini yang paling ramai trader mungkin underestimate. DXY kuat, yield naik, risk assets lemah. Bila dolar naik, market lain mula rasa berat. Nasdaq, tekanan. Bitcoin, tekanan. Gold pun boleh kena tekanan. Nasdaq sudah turun beberapa hari, bukan sebab satu headline saja. Ini gabungan. Yield naik, inflation fear balik. Dan Fed mungkin tak boleh cut rate cepat seperti market harap. DXY sekarang kawasan penting, 99.30. Kalau DXY break and hold atas 99.30, itu boleh bagi pressure tambahan kepada US 100 dan Bitcoin. Untuk Bitcoin, level yang saya nak tengok ialah 76K. Kalau BTC gagal defend 76K, hati-hati. Risk off boleh sambung. Tapi kalau DXY reject 99.30 dan BTC defend 76K, barulah kita boleh nampak relief bounce. So setup paling clean untuk makro hari ini ialah DXY. Entry bila break and hold 99.30. Stop 98.90. Target 99.80 dan 100.20. Simple rule. Selagi dolar kuat, jangan terlalu yakin dengan bounce Nasdaq dan Bitcoin. Bukan tak boleh naik, boleh. Tapi market perlu bukti dulu. Confirmation first, emotion later. Sekarang, event ketiga. Dan ini besar. Nvidia earnings. Ini bukan earnings biasa. Ini bukan satu stok kecil yang report result, market tengok sekejap, lepas tu move on. Nvidia sekarang ialah jantung kepada AI rally. Kalau Nvidia kuat, semis boleh hidup balik. Nasdaq boleh dapat support. Risk mood boleh improve. Bitcoin pun boleh ikut sekali kalau market kembali risk on. Tapi kalau Nvidia disappoint atau guidance tak cukup kuat, AI rally boleh kena tampar. Sebab expectation sekarang memang tinggi. Market bukan cuma nak result okey. Market nak result yang kuat. Guidance yang yakin. Demand AI yang masih panas. Dan China story yang tak terlalu negatif. Level penting untuk US 100, 29,000. Kalau US 100 reclaim 29,000 selepas Nvidia, itu boleh jadi signal risk on datang balik. Entry, reclaim 29,000. Stop, 28,630. Target, 29,300 dan 29,800. Tapi kalau reject 29,000, jangan paksa bullish. Itu boleh jadi signal AI rally mula letih. So recap cepat. WTI, watch 104. DXY, watch 99.30. Bitcoin, watch 76K. US 100, watch 29,000. Market hari ini belum clear. Iran risk masih hidup. Dolar masih kuat. Yield masih menekan. Dan Nvidia boleh jadi penentu mood Nasdaq.
Jadi, jangan trade ikut rasa. Trade ikut confirmation. Next, kita akan analyse pasaran menggunakan Quantica, app yang saya bangunkan sendiri. Okey, jom tengok signal Quantica kali ini. Pair yang kita tengok ialah Euro USD. Bias utama, short. Setup state, anticipative. Maksudnya apa? Maksudnya setup belum fully trigger. Market sedang bentuk peluang, tapi kita masih perlu tunggu confirmation. Jangan masuk membuta tuli. Dekat chart, Quantica detect bahawa Euro USD sudah complete satu impulse move sebelumnya. Dan sekarang, market mula masuk fasa correction. Dalam simple words, momentum bullish sebelum ini nampak sudah lemah dan market sedang cuba turun semula. Setup quality pula masih kuat. Grade A, Proposal Confidence Index 88/100. Risk reward lebih kurang 1 to 1.14. So dari segi structure, setup ini nampak kemas. Tapi sebab status dia masih anticipative, kita kena sabar. Entry zone berada sekitar 1.1600 hingga 1.1700. Stop loss dekat 1.1860. Target pertama 1.1443, target kedua 1.1411, target ketiga 1.1350. Yang penting, jangan kejar price. Tunggu market reject kawasan entry zone dulu. Kalau price naik masuk zone, kemudian gagal break higher, barulah short setup lebih masuk akal. Market checks juga bagi warning. Ada beberapa caution signal dari makro, risk dan geopolitik. Jadi ini bukan setup all in. Ini setup yang perlukan disiplin. Kesimpulan dia simple. Euro USD masih nampak bearish selagi price tidak break atas invalidation area 1.1850 hingga 1.1860. Kalau area itu pecah, setup short ini tidak valid lagi. Kalau anda nak signal macam ini setiap hari, tanpa pening scan chart satu-satu, daftar akaun percuma di quantica.my. Anda akan dapat daily public signals percuma terus ke email. Signal dihantar setiap hari supaya anda tak perlu scan market seorang diri.